Nukuvuga ngo odepa Imana ikire mu muntu. Manake mwanzo Mungu alipomuumba mwanadamu. Yamuremye. Alimuumba. Umuntu bidakenewe ko amenya itandukaniro riri hagati y'icyiza bila sababu ya mwanadamu kufahamu kati ya kitu kibaya na kizuri. Kubera ko Imana. Kwa sababu Mungu. Niyo yari mubereye icyiza. Ndiye alikuwa mtu mwema kwake. Kubera ko ariyo yari mubereye icyiza. Kwa sababu yeye ndo alikuwa kitu kizuri kwake. Nta kibi na kimwe. Hakukuwa na kibaya chochote. Umwana w'umuntu yarakeneye kumenya. Mwanadamu alikuwa anahitaji kufahamu. Muravyumva? Kubera Imana ariyo yari mubereye icyiza. Kwa sababu Mungu mwenyewe alikuwa anatosheleza kwa mtu mzuri. Yeye ilikuwa inatosha katika mahusiano yake na Mungu. Ariko rero. Lakini sasa umuntu bagera batubwire ikosa umuntu yakoze. Mwanadamu anaenda kutuambia kosa ambalo mwanadamu alifanya. Imana yamubujije kujya kuri kijya giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Baada ya Mungu kumkataza kula katika lile tunda linalotofautisha kitu kizuri na kibaya. Ingaruka zakurikiye na bugingo n'ubu ziracatugira kwingaruka na twe. Madhara yaliyofuata baadaye mpaka leo yanatufuata. Hayezigiye kirekire cyane. Umepita muda mrefu sana. Amaso yabo bombi arihweza. Nitugiye kuva ku murongo wa mbere ingene inzoka yahenze Eva ikamubwira. Hatutaanza na mstari wa kwanza. Ikamucanga mu majambo Imana yamubwiye. Jinsi nyoka alimchanganya mwanadamu kwamba Mungu alimwambia. Ikayahindura. Akabadilisha. Kugira ngo asobore kutumvira ivy'Imana imubariye. Ili kusudi asiweze kusikiliza yale ambayo ameambiwa na Mungu. Abikora uko inzoka yari ibimu. Afanye vile ambavyo nyoka mwenyewe anataka. Ivyo rero tubijamo kubera ko siwo mwanya wavyo. Kwa hatutakawia katika mambo haya kwa sababu tutanguye kubona rero ingaruka.